Alright, asante sana bia kigema kabisa mwanchumo tegerelie. Aha, ndote niko cha butegereche deka komine nyegoro yechinsa ninye chabono mambia. Karibu sana mwanchumo tegerere ndo sese ubwatirete egeti chakia mambia boni gekera gwakorire kominchoriga. Timanye tinga ninki geko kero kero muntu gwakorire mirimo yawe, you can't go home and have a rest. Otoe libaga. Ronald, what are you doing here? Ngwakora narali gepe. Fine. Na kiorose teiga, na kiogoyande teiga. No, magoro gambura. Actually, what has happened? Magoro gambure kiagera. Na kioko yelia maligaiga. Breaking news. Ona igense ya Kenya, breaking news yera roteli Bintombiri buya. Nchiki kiabere. The former prime minister. Umurai wiki magia ODM. Umuskiraila Amolo Odinga. Igo atonyorire. Raila Odinga ukuli. Yes. Pole sana. Raila Odinga imethibitisha kwamba ameikata roho. Matena kumiri esteli mwa ndoti muko nyakuntukana na gaiga. Maguraba bolete ikatuwasoka. Yes. Gresa maturoche bintu bikona ko trend by the way asomotandao. Korumuna bwakiyete kurumambira kini bunere amachiko yoboralia nenchera na itutoegeiri ntoligo break bintu bosaigo. Yes. Lazima twarenge kumanya confirmation yekorwe tuganye family be notified. Yes. Na kigonye gwatotegera tabana batia bantu ngagenda ngorake mochoko nole obwente kubwati kwa sebintu. Mwara ira ngora. Lakini saizi imethibitishwa kwamba Raila Odinga alikata roho. Dodus. By the way, nechi nkwana chiko kumisana tukukwana tolenge buno mutandao kwa nyumu amireti. Yes. Especially like 1.5 hours ago. By the way, yacha kange saa 2. Saa moja na nusu. Mutandao mwamireti. Yes. Raila Odinga anko igwete chinguma chikoteba ngochire nyagitali ange chiki bere chete yes. Bande bakoteba mbuyale yes. Bande bakoteba nga Raila is unwell. Lakini finally bono yaene kiunga Raila Odinga okure. Yes. So we can confirm that nga Raila Odinga okure. Raila Odinga orakolere binte binge brigadier emergency ya Kenya. Kisaka ibole to 7th January 1945. Yes. I think asaba na siasa mwanasiasa nkagereta yora botwaro mugano siasa. Yes. Muna Raila Odinga emergency ya Kenya. He has left a legacy. Yeah, a big legacy kurwekero abegeto okobekwa detention after the attempted coup. Yes. Yeah, 1982. Right. Akarata makara agenda exile. Emergency I think that was Russia was Germany. Yeah, ise na lengo monto lengene chinguru sana serikali. Yes. Kurubuna iranete emergency ya Kenya, kurubuna soete siasa, kurubuna beto mujumbe, gutira bakabuna politika rugo kyo president agasoa serikali yokubwata na in 2007 Mwai Kibaki gutira akona hadithi kubwa sana Raila Amolo Odinga. Raila Odinga yes, natakere tobo member of parliament itisema chini cha Langata constituency koruo mwaka 1992 to 2013. Lakini Raila Odinga nande na inyorusane kiagera is the one and only prime minister. Yes. Beta iga Kenya singencho engakirie serikali ya Mwai Kibaki. Asingenje chinkwa na chia coalition government. Lakini tutaraikira asukuligirio mugano ime because nimanyete nga mtobe tokuligirio mugano Raila Odinga sana se bipindi bitigarete. Kweli kabisa. What has happened recently na kikia berege konga wasiwasa because yebi monyo byabere biko nakokoreka na biko nakuigweka na igoro ya afya ya Raila Odinga. Yes. You know marore bloggers bago kwana aba jumbe kusaba bari nse kyamagia ODM babere bakugikeria baraibande baigwekandire bagoteba nga Raila talibuya. You know bagoteba Raila mbiyari twakonenere bakasesimire yaro mambia. Yes. So I think speculation is yechi abantu bali babwate information nga
mugaka Raila Odinga talibuya nchira nansire kwegere mitandao mwarora abantu bakona ko post chibi chano ni chiali funeral home nga breaking news nere to expected tibu na banzunense ya Kenya. I think there was somehow nchira information ya lenge go ikera abantu which has finally been confirmed, so meaning that like Raila Odinga, and the information was just coming from the inner people, the family ya Raila Odinga, because there is no way orantengo muntu iskogali na manyige ntokeke ndreta subuguma bwao enye muntu tayure so close to you okoleke information kurwa sorry which iskogali. And again to make this man to be so unique in that never ekerare opposition always abantu bado they respect him. But I think Brigadier and Shelley, what we can do now no confirm Raila Odinga ukure. I think we'll have time. It is too early. We'll have time to a conversation to discuss enough go ya Raila Odinga. Sibin to biria kolide lakini asebono I think abantu igo barase mood yebire ronga no go shtuka ano matenege ntokia tabananiri abantu because yani osakuligere nana so mutandao osakuligere ya no na barai au babu atigendo bago post kero monto is like what you know wana bantu bakumetinga kai egende you know bantu bade mbali again abakabono nga Raila Odinga is normal nabo ko temakurige the reactions from abuna mo bunge Okitutu Chache South egate banga usinyirwe kera kwane enkora ya kolriki yani usinyirwe yanyukire sana okwirianyeka kwa beiro konene eviongozi au mbiriro bale na ndebo igongo chikonyora tori ngali ekero the president aguchiko address because possibly because this is a former prime minister who is dead and atebe eco principle as a broad based government lazima president ngo issue a statement at some point okay nare president body language ya yekira ngego assent chibili nchire cyale tu asale even as from yesterday today morning chibili nchire cyale tu national assembly chiri cyabere chikona ko ba discussed bono chibwete ko ba center chiberi chiko cyarenge 8 ordinarily again tekike bwente ko kolekana jinsa inye isano igabuna butambe tunalete lakini rero igachibiri cyale tu saa 2 state house body language ya president actually the quantity igakora ko sign chikwende chiri ceremony ya right speak abona machiko ranga no things are not okay no matenterelio ko temakwere mi rinde tora oroki abantu lakini rinde buna kemwanya abantu tole okwiria ne kankororo when you lose a loved one goika kwara ko body language. I think Raila Odinga gukwa negento kianyegeri taliense ya Kenya yoka actually ni kama ulimwengu mzima kweli umetikisika kweli. Kiongozi ambaye alikuwa anatambulika sana na siasa chiaye especially asomugano yebo kurwandirira obosibole na kuigerobo ene bwa Kenya ni kitu ambacho kitakuwa kwa historia ya nchi yetu ya Kenya kweli. Lakini kwa jumla tiatotebe kurwa senka yumo kusinga engorene which is a family ya Raila Odinga ababwatani bonsi ba Raila Odinga ababwatani bekia magia ODM you know brothers and sisters kurwa luo Nyanza you know chi county chichama atega igatumanye bare ababwatani baime ba Raila Odinga etokote ba pole sana. Ni kweli kabisa na ende umaite we use even to say Raila Odinga was a newsmaker equally. He was alikuwa newsmaker so hata sisi kama waandishi wa habari na media kwa jumla hata sisi pia tumeshtuka kweli tumeshtuka kwamba Raila Odinga ameaga dunia lakini renda naende mbali nabo we said one time in one of our shows singa ki Raila Odinga is a kingmaker. So amefanya wengi kuwa wafalme amefanya wengi sana lakini it's unfortunate kwamba hakufikia kile kiti hakuwa ule mfalme hakukikalia kile kiti rasmi so lakini ikotokote banga Nyasaye tigabe kenkora ya saga ya na Nyasaye tigalete obotoererwa sensi yitu ya Kenya na abarayi baitu batoerere na emerobeli yekirera cha korosiwa tunatakia familia yao yote kwa kila laheri. Anene mono mugano yengo chigo churi lazima
oretwe and again let it be a uniting moment for this country. Yes. Tigebe a moment tokwe iranirira unaba Kenya akwebora boli goronga ngaitwa ikire igoro yobosibori bwa Kenya, you know, constitutionalism ngaiya ikire because na alenge bosi sana sogo chakiwe katibe yetoka celebrate 2010 kweli kabisa ngaitwa ikire asamangana ye esabari ya democracy yense ya Kenya. Ande mbali no goshtuka no nago twaro mu ichano. I think abarayi baito bande mbali baratoerere na kwiboria mabori amange nganga ki uburayi butakire gokorwa ayibu no murayi nki wakorire in this country, you know, mbatwareri bagali nene sana lyo ninkagete nga barayi baito mbali gutwara bagana lyo kubokia magana siasa na gochaka go politicize ibinte binge na ndenkorere binte benga ki nebereso ninga ense no jabwesige kengo kuoreri tukelimo. That's very true. No chiobo icha madari no chiobo monto go sipo kotarajira andro 40 at once. There always comes end of life. Stage yomali yobugima. In fact tigebe gento tukwebolinga ense kobanga kuararire na kiora rerwe na kiora besere orojo no niga gepindi gyasinyuru kogendera normally asenge njo yo mungwano ya roseti yo mugano yegotira ne sabari ya yegotira. That be a defining moment. Usakulira Kenya as a country yani wono ga mondo tayora se mood iri ya kawaida. Everything is stand still. Yani kero mondo na kumitinga nkiege kiaba. Actually no neji TV Jones bono ga merobeli ya kawaida. Haiwezi endelea bana. Kwa sababu ndio maana kwa rege ntukilie kwa breaking news. And if there is breaking news it take time. Breaking news ya Raila Odinga. No enege pindi ndashiwa kwa bangete bono iga amagombo. Bono iga namagombo actually chimiji kwa kugaiga. By the way twata kero gutwara munyagitari ritukuri rero uri gukwanere gore ya cervical cancer eya bidiri mwakire simi motebibono tigachachiri nonya nankyo asingichi akitura because bantu bahotegerera bantu ba mood, you know, you go itakuwa ngumu. Hata sisi kesho niko show yetu asubuhi tutazungumzia mengi sana na magazeti ngaizo sana tu alikendekea it's all about Raila Odinga. It will be all about Raila Odinga na roll rebake headline mwenye cha itakuwa hivyo tu. That's true. Prediction yao teli yale no maana so igo itakuwa tu ni Raila Odinga. I think ina marieta baraligi yo kumuruka ya masikani ya manene kuorokinga kialengo ibwenge ncho angana especially goja sinse ya Kenya no onye gochiase chinse chinde lakini nachire kobo emenu ya mwanya bantu sana because bintu bire byabere bigo trend previously emia echi wiki yange ibere iga chiaetire, you know, Twitter ali bintu abantu babere bakulika. And I want to tell you nchege ndonaro lira semi ya kemeke na nche nabongo ntete gokonga with you ikiagera usakuligirie mitandao imeyense ya Kenya. Actually yo mutandao na achire kuobwanga gokorora kuno gukona kona so mutandao tora dismiss President Moi they started predicting like this a month Mwai Kibaki the same thing hata Nyachai hata mzee Nyachai they started all the same. Now I have a question. Why mbona kuna mtu pia aliuliza the same question I was also thinking nkigekogera abantu abaga prominent they die severally. I think nasengencho yani they die severally like yani abantu abao bakwana unsi ukoko kwabo bagutangaza ukoko kwabo mapema before even the family before yani ondebwensi bwe family bakoreki bakonfirm nga yes umuntu itokoreki okure but ikorumaigaga ikeguika arakwa guikara itwa n'abantu online not think about one family ya yakera bakuna korre bintu bone biyekera biko ina korra so like mm. nakitokora tebeli abantu ngante batume ku mutandao bya correct abantu tikabate megutume ku mutandao anene mono abasaye baito batume ku mutandao bya you can imagine a situation whereby someone akotangaza ukoko kwawo usoko ku muntu gete online and then the family maybe onyoro mwana umuntu naro like there's a boy enga kigete ale Nairobi ochire weekend yororire ngino ochire Nairobi then akiwa Nairobi karibu tu online amenya ko romuntu posteti ngina ali amalieta ngina ngino koreki okotaba ngomongena nyanja amako rugosenkai okure timoka bia you are mentor and all that and then the boy is like ako comment orakobuli are you talking about my mother kero kendi family yako na kulia family yo cha kumotebinga kiwa kumotebia because no alinge weekend wenge na mabomu abo you know akiota atakane
eka boli tene uyo mama ukukwanera kusina umuntu omwao egento munando mumuro ya mwire nga pole nduku mongena atimoka. So there is a lot of speculations lakini tiga tusabere a family no but where remains ya Kenya kweli kabisa ya naende manyakani ucha saba Kenya ngakwira since ya India. So serikali itatufahamisha I think the president will address the nation. Naru details and ntako kora obvious no korosie committee definitely. Yes, very true. I think irabe chaired na maybe Minister of Interior. Munatokora butambe kere state officer kule nero kotenere committee yo na members bande ko ene kianga arrangements chia rosi kungana kiara egwa maskanio moelio nyagusira Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga. Akini yogo kukua Raila Odinga kutaibua maswali mengi sana. Yes. Na pia kutakoroga sana siasa za Kenya. Na kwambia actually yogo kukua Raila bono iga wasa richi matrix nyingi sana chia siasa kwenye keroke. Oboche kwenye bwa suki bono iga tojake. I think serikali bono iga kwira nere to drawing board. They'll have to. Umade brigadier ase siasa bana siasa. You know onyabantu bali bikona n'abana siasa. Omaete to some extent again abana siasa n'abantu bagushutuliwa negenta stinga kichinke. Yes. You see. So asege kege kena ndenkonyo rulenga bana siasa bachakire wake sabunga ligwa mwili lyatigara ngokolicholia. You see ekenga kikeko chikoba mainasi ekenga kike toko chikoba ahanga kitora akore tokoleiga. Bade kwanginyori gento getera moske dudos. Ase oboraibwe kya magia ODM ngome ya yekurwa Luo Nyanza notebe na Nyanza region. Ndio. Yes. Onde naro regroomed ugocha ko take over Raila Odinga kiroko ligerige siasa. Hakuna. Yeah. Tulisungumuza hilo swala. So definitely kya magia ODM ikira at stake sana kubatikana no kukwa Raila Odinga. Very true. Na ende ntu akwane na one time I remember ngaki Raila Odinga unaro muge kabire onde naro twaliro bwoge bwa Raila Odinga ora unite yes you know for all that time na inde nyorunga igakwa ekero ekiama ekikero bereti gochengere miaka 20 years kurwe kiama gya ODM gechakigwa umaye tomo yegoli gotenenete and I think nali yakarware nali on Friday kegera ntokwanete gonga kiomo I think umugabana we county ya Mombasa moske Abdul Swamad Nasil na arangiri Nairobi gafra yes na Raila Odinga I think that is the very time machete koba notified ngo mukutano leko Mombasa kanayo teneni bono. So that is the very time I think Raila Odinga was thrown out of the country. Yeah, correct. Yeah, correct. Kaba taken to India but uwanja kwanya sai wakolekani. Anyway, we wish you well Kadot. Thank you. Na bategereri ni manyete bono igana mange murachi gukwanira. Yes. Lakini bono na intu hatuna la ziada. Yeah. Imaita sokorongo jarabu murara sukanera ke. Timaite ko soigura manganaya lakini ga ko yoigu mocho moigu steli aramburuka ni maiga kolende. Ai ato sekia wazure boyo. Goramburuka ni yale timaite ko se asechida ekechichi atigaire. Timaite ko chakera bona mpaka saa 7 ngencho ndatemburuka niwe. Na maite ngo charare chwa teransa Kenya saa kovi. Ndako echinguru. Aki tuanjere ngo ekora ndikwale ngenjere nde tonyore cha esika bono moese gotoerera. Echinguru chatokea. Doti goze aki MC Dudos. Ose maito nentingana. Nataka mbatebiga litukolire mwasiriri oyo meno. Koragera nkoyo bono meta appetite koreira. Appetite yesirete. Bono mambi. Gototiga baka mambi. Mambi nchembali. Awayata kere tuwe komera lito siyana yanda. Tokeni hapa. Toka hapa.